Roma chapter 12 sifunza verse 1 na 2 lekayitholile uyasifunzela very slowly kulabana ngathi igama ngeJoshua sibonga kaMathosi simsindisiwe ngithethelelwe tonke tono indlela yami iphokophelele ekhaya ezulwini siyafunza Romans chapter 12 verse 1 to 2 lekayitholile sifunzele ngakho ke bazalwane njengoba uNkulunkulu ube nesihawu lesikhulu kangaka kithi ngiyanincenga ngithi nikelani imitimba yenu ibe ngumnikelo lophilayo nalogcwele nalomukeleka kuNkulunkulu leyo ke nguyona nkonzo yenu sibili leyo ke nguyona nkonzo yenu sibili ekseni bangcwele bobabe bomake abantu abasha eSunday school bogogo nabokhulu sigcwele emabandleni mara inkonzo yethu njengebazalwane asikayadi sigcwele emasontweni sibahle siyadokelela amakholoni sihlabela kamnanzi sishumayela kamnanzi sishaya ibarathoni turn or first part second part whatever kumnanzi nje sishaya yonke lento setani yabo kumnanzi emabandleni not a faith assembly kuphela yonke indzawo onke amabandla kugcwele kumnanzi but inkinga lekhona especially kubazalwane uma umuva uApostle Paul laka addressa uthi ngakho ke bazalwane ngamagama akakhulumi noma ngabe ngumuphi umuntu akakhulumi nemuntu lekasengasho ukuthi yena uyakholwa ukhuluma nemuntu lesekavula umlomo Romans 10 verse 9 ithi wonke umuntu lokholwako ngenhliziyo yakhe avume ngomlomo wakhe ukuthi Jesu uyinkosi uyakusindiswa umuntu lokholiwe enhliziyweni yakhe wavuma ngomlomo wakhe ukuthi Jesu uyinkosi ube sewuyasindiswa lowo muntu lowo ube sewuniketwa igama kuthiwa ungumzalwane. You are a brethren, you are a Christian. So uma ungumzalwane, uma ungumKristu, so umukelile Jesu ayinkosi nemsindisi. Ngile ncwadi le umpostoli lekayibhalela wena. Kodwa na usengamukeli Jesu Kristu njengenkosi nemsindisi, ayisengabi yakho le ncwadi. So emabandleni sidinga ukuthi understand ukuthi emabandleni sinema group lahlukahlukene kwathi ekuqaleni libandla selikabi khona enzaweni yokumkhokhela uNkulunkulu lebebitwa ukuthi lisinagogu kumbe litempeli bekuba netindzawo lehlukaniseke kathathu bekuba nendzawo lengcwele kube nendzawo lengcwele sekube nendzawo lebitwa ukuthi ngeSiswati kusesibuyeni kumbe ngesingisi ithe courtyard lendzawo lebitwa ngecourtyard behlala bantu nje noma ngabe uyatithakathela noma ngabe uyatijolela noma ngabe uyagwazana noma ngabe uyadubulana noma ngabe unjani bohlala kule ndzawo leyo ngoba awusengahlukanisi wrong na right uhleli la ku courtyard uhleli esibuyeni bese laba esebahlukanisako wrong na right bese bayasuswa esibuyeni bese bafakwa endzaweni lengcwele ngoba labo kugqoka kwabo sekuyasho kukhuluma kwabo sekuyasho kwenta kwabo sekuyasho bayakhishwa ku courtyard babekwe endzaweni lengcwele bese kuba nendzawo lengcwele lapho kungena khona umpristi kayiwani kuphela ngeminyaka that was the setting lebeyinjalo kumaJuda bakhondela esinagogeni kube tempelini bese ke thine bazalwane asihlukanisi le building kodwa amongst ourselves ngilona lo uyadadi ukuthi mina hlehle angisengasindiswa amen angisuyadadi amen ngamthola ngala kuphela
Angithi uyadati awuvale mayilini. Angithi uyadati ukuthi usindisiwe kumbe usengasindiswa. Angifuna sidlule kahle lapho. Uyadati ukuthi usindisiwe kumbe usengasindiswa. Kanti ibe ikhulu kuma amandla. Amen izamazi umuntu ekumathe kuna bangadati kahle usindisiwe kumbe akasindiswa. Angibude kokuphela. Angithi uyadati ukuthi usindisiwe kumbe akasindiswa. Yeah, sekuyavakala. So, njengoba uyadati ukuthi usindisiwe kumbe akasindiswa, le ncwadi le ikhuluma nalabo labasindisiwe, hayi labangakasindiswa. Na usengasindiswa hlala utofunziswa kuthi kudzingeka ukuthi wendeni kuze usindiswe. Manje sewusindisiwe na incwadi le yakho. Abemagama nasiphuma la ungemvumeli umuntu lekangakasindiswa akuba necomment ngale ncwadi ngoba akusiyo yakhe. Yalaba lebasindisiwe. Ungabuta labanye labasindisiwe ukuthi ngoba ithi mina bese ngiselele emuva ngingafika njani lapha le ncwadi isho khona. Kodwa ungambuti umuntu mntana sekhaya lekasayenda noma ngabe yini ngoba loyo angeke akunikete lokumele ukuthole mayelana nale ncwadi. Ngakho ke bazalwane ukhulunya nani nebazalwane. Fundza futhi ekuqaleni. Ngakho ke bazalwane. Uyeba ukuthi kunyaka kubani? Thube. Njengoba uNkulunkulu ube nesihawu lesikhulu kangaka kithi. Yes. Ngiyanincenga ngithi nikelani imitimba yenu ibe ngumnikelo lophilayo. Awufostelwa. Ungaphumula uthi kanti why ngathi basifostela? Ayikhamba sekhaya awufostelwa. Kodwa uyanqengwa. Kuyevaka. Ungaphumula uthi kanti basifostela. Ndaseka asifosteli. Siyakunqenga. Kuthi yena kanjani? Nikela umtimba wakho ube ngumnikelo lophilayo nalonjani nalongwele nalonjani nalomukelekako kuNkulunkulu. Into lemukelekako ngifuna ukubonela example. Uma ngabe umzalwane umboleke iwheelbarrow umnika yona lelivili lahamba kamnanzi lithini kamnanzi lelivili nalo mtimba wale wheelbarrow uright awukamonqoki inzaba umnike akashova ama-concrete ente konke alayishe amasanti ente konke nasekaqedzile bese alethe libhala athi sengiyaletha libhala lakho mara ngakaletha libhala lelivili labaliwela ngalala baliwela ngalala baliwela ngalala nawuthi uyayibuka lamahendli seyime sole hendla isaqondzanga lo mtimba somonqokile alisafani nangale ndlela umbolekeli ngalo. Umbuto uthi liyamukeleka yile libhala kulomnikati. Why lingamukeleki musi libhala lakhe? Ngoba selingendlela le yena angakakunika angalingayo. Amen. Labana be psychology sebaphambi kwami ekutheni. Sebagijime sebaphambi kwami sebathikile na right na wrong sebafikile mina la ngisaya khona sebafikile. And ungajaji ukufika ngoba ungadosi kuyakuba. Siyavumelana sonke ngelibhala akusasilo lesimboleke lona. So kuze ngijabule lelibhala kumele ngimnikeze mina likule condition leyo naye alethe likule condition leyo. Uyakubazalwane ukuthi linyendi angikhulumi nebantu khuluma nebazalwane. Linyendi lebazalwane alisasi ngale ndlela leNkulunkulu walidala ngayo. Jesus. Hayi benyaphi manje. Jesus. Bana abanye babodwa le nanifunza nabo bebaqonzile so from like to the past baqonzile nanifunza wena la kusebenza waba iCEO now dibana nyalo so nemakhevu now mbuka so ubona sesona nemakhevu
manje ungadibana ekseni asazavuka ngiloya lo wamgcina nisafunda isikolo solo manje udibana yemini ulema kunebazalwane le wamgcina wena ufunza la isikolo omgcina bekaqwabitela khona la nyalo udibana naye na ufika nje uthi umuntu okucela imanager basina office lemen na uvula umnyango ushangele wifi la swela la mehlweni lento ila mehlweni asiyo lenkulunkulu omdala nayo uyifakile nona sekhaya labanye nabayikhipha kuba mzukuzuku mehlo yagula ayasha kwentekani bakhona labanye letinzipho lenabamdala betifika la nyalo na udibana naye tishalapha tidaka labanye nabatikhipha letinzipho kuzephuka kwalona leli kumele lingazephuki bese umuntu wangenani kahle angikhulumi nebantu nje ngifake disclaimer sikhuluma nabo bani Bazalwane. ngoba uthi Apostle Paul haya ngifosteli haya ngokwayibambeka into esekhaya awufostelwa mara uyakuncenga nje Apostle Paul uzibekuna kanjani ukuthi lo mtima usale uniketa umnikati wawo ungabi nje usiyawuniketa ube ngulomukelekayo ngoba amagama ngulunaka ubuka akathi nguye zodwa lengamdala amen ngoba labanye basa ungawale siseda sisahamba kancane bangithengela lo washi lo yamnyaka ngikhanda ngicala ulifaka namuhla so siseda labanye wamdina wena amnyama nina phela niyashaya akusimine ngendaba nina mthambe ningahleka akusimine ngendaba mina ngikhuluma lokuthi uma ngifika phambi kaNkulunkulu asiNkulunkulu wena mathotsi indzaba yabo ngisafuna kuyikhuluma kumele ecele iqale ngidile nalapha bebasonda lapha bebasemandleni bathi ngoba nina novele nikhulume indzaba encane idlule mine funa ngime iqale lapha yayilayini bathi litswi wamfundisayo wathi kufuna kuphathe njani Ndani kuyanzi ngale kastethu manje ibangeli bosofuna ushumayela ukale ngoba bathokwata njani asikuloba bathokwata okay no it's fine andluli that's two mates wamshuwa yabo singani njani nonke lana tono tenu lokuphumelela kwenu ngisayo account mina ngakho so I'm not trying to make friends now uma nje kumele angethi into endabuhlobo nawe ndasekhaya noma ngabe siyalamana simunyela impela siyashela naso nasekumela ngingabuhlobo ngoba la ngisemsebenzini wenkosi kumele ngikhulume lo inkosi ifuna bona akila kithi umuntu angakhi umngani nakuthi uvakasile message yakulimata phevuka so mina noma ngiyahlela noma ngiyamina ngiyalungisa uthi Apostle Paul angini fosteli niyalinqenga ngizimile labanye benu la bebamnyama thu angaguli angakaze waba nama-ethnic whatever problem yesikhumba angakaze waba ne-problem yesikhumba wasuka from kuba imlendo lenkulunkulu lamdala angiyo washintsha wafanana nala and akusiyo lekhala lenkulunkulu wakudala unayo uyavakala mhlawumbe na ugulile bakuthoshe ngoba uyagula natha komapilisi faka le cream le ngoba icondition le mana nje uthi usesamsenziniwe ngithi mijovo nkli ngithi ma cream nkli nakuphuma langa senibukalisi ngoba lento iwena ungasabi lo mtimba lo mukelekabo kwanawe usamukeleki
unomani kwanawe umbone lasekakubambele sokutheni kulenkingi ngoba abanye sikhumba basebenza noma ungableach mara la kulethi intwana letinye le kuyabonakala ukuthi kahle i-original painting ile mina ngiyaqalela kubazalwane ukuthi kusuka sekwende njani uma selosukela sibhobho lesi usisimfinga iqiti kuleke iqiti lalileke esibhobheni kuleke iqiti lisuke la lihambe lisiyohane ngumleni kuleke iqiti la ngumleni lana lileke lisileke sili leke lithi lileke la ilimini lileke lithi iqiti mina ngiyacabanga angikhulumi nebantu nje khuluma nabo bani nebazalwane ngoba ibamadima nayenziwa ngilaba lekumele bakhombele abanye indlela lo mtimba lo awumukeleke phambi kwaNkulunkulu lo mtimba lo awube kuNkulunkulu wadala unawo and awufostelwa na uphuma la mase mina ngitshela sithi photha mali yami avele kude ukutshela nasekhaya lengizwe lesimane sithatha nje ukuthi lona lithini wena sowungena ngendlela ufuna kwenda ngayo mara lona livi lithini yokugcina ke le ifike iqethe ngci uNkulunkulu ufakele lishiya le bayibona walifaka nomdzala wathi usuka kana liphutha yeah wafaka imeasurement wabona usinasuka kumele lisuke lideke nalehla libe lincane la lisilisi ene lihambe njani la around like tula amen anaze abanye abantu abangakholwa ngiba nenkinga ke bese uthola umzalwane alanze isitulo ahlale phansi athathe irazor aqale kuqaleni asuse lonke leshiya laNkulunkulu amenza mhlawumbe nana lisusa bese uyayekela la sekubane inkinga khona aqale phansi manje athathe into lemnyama kumele njani aqale phansi agwebela kakhe enasekadweba angasahambi laNkulunkulu bekahambe khona athi uyentundlwana ashayele linye lithi ashayele linye liye kuyaphasika nasekamile so ngathi uthele uthi kwenze njani nisuka senqaweni akhuluma nabo bonke abantu khuluma nabo bantu akhuluma nabo umuntu ngoba naPaul Paul uthi bobani bazalwane mina ngibese ngiyabuza usani kulomhlaba lesiphila kuwo kwenzekani ngoba abantu laba lekumele benepinto kahle ngibo labagqwele kule nto kumele bangadeli asesivele asiye verse 2 ningalilingisi lelive kodwa niguqulwe ngokwentiwa kabusha kwengqondo yenu ningalilingisi lelive nokuthaza ukuthi akasho Apostle Paul ukuthi la lihlala khona abatendi letini bayatenda ngoba bona baseveni khuluma nami bayatenda ngoba bona bakuphi baseveni wena longekho eveni ungalingisi lelive amen Amen. kodwa asentiwe ngokuthi siguqule ingqondo ngoba into lefuna inklike kahle ibambe kahle ligqodo libe kuyo igqodo namhlanje thani ligqodo engqondweni lugqodo engqondweni kodwa yathi kubekile manje leyiguqulwako amen ngoba yabona mina ngabe ngiunderstand ukuthi le nto lethi ngitenda vele sengipermanent kudo manje ngoba ngisho it's only during the day nje umuntu ungakokota ngo12 ebusuku stop
ufumbuka umuntu omunye nyalo nombuka so umalelize awukokota ngo2 ebusuku ekuse sabe ngokusa uSpoko avuku Bone original akusasuye noma nje ngalivula ngabuya ithi ithele imvula after 30 minutes nokulo kuhamba naye akusasuye lokuhamba naye eqaleni. That is the thing ngoba sendele umthimba waba total different kuloku ngasidayisa abaniko and inkinga yini ingqondo sifuna nathi kubambelela into kwesidayela. This is damshiyale because damshiyale because wena sala wabasana damshiyale because yebona bakushiya udwebe wadwebe. Lo mzabane sake sakhoza naye bamfundisa ngabita ikonzo athi siyakhonza unconsent ngapho manje emgcibelo ngo2 siyakhonza emgcibelo ngo2 bemzangathi babe uthi namhla ngingayi inkonzweni ngifuna sihlale sibukane emehlweni nethi le awanyana lokuyesonweni wena ngobukana babo kakho from ngo8 ekuseni kuze koshaya 1 bese ngo1 ude esontweni niyakhonza niyathandaza na ucaza kuyabuyela futhi niyobukana wena lethi le awalele friend emthandazweni wena ude obusabukana endodza emehlweni indodza yalo imlamse nga2 akufuna ukuthi abasuka abambindodza uzwena uqhuba ama hot pen wena ufuna abambindodza Dimana nabo ngake ekhathe ema complex lapha make lokholwako lo shama tax lo khala la size silede la sobabhiza thanda sakhala no dimana no complex ngishilo ngasile lahleka mina ngingekageza kahle udimana la complex ushayile lishubhu le uthi shubhu ufika la bese from engabeni kude lutho kuqala la make itolo lesibangela bamfundisa kuma complex bayangena bayaphikisana lesinye isitolo sokusenga kudla bayangena baphuma bangena umangela abazala bagqokela itiketi ngo2000 ukuthi kunetinto manje abantwana bakho nabatibuka bathuka bathanda kanti mama ugqoke njani hlonipheka mntwana sekhaya wena sowuyakholwa wena bekele bashaya imlisimabhamsho ukuthi wathi bekele bashaya ama3 cm wena sowuyakholwa yekela kwamba ngqunu umake lo ukholwako. Amen. Ema complex ngeshubu uvela umbone usilomane lo umfula ugwenya ugeleta la inzaba imakhashela nayo inzaba imakubani nayo nangabhekele uyabona usi lama pothole lawa lekala kubhathe awuma pothole bonke ngala emuva ugobile manje bakhola hayi bazabayi nilikisela live hayi mina ibani mahloni kudibana nami ugqoke njani dibana nami ugqoke njani ibani mahloni udlulekile futhi ube namahloni nje wena uwedwa udlulekile ube namahloni wena uwedwa kuba mnakelo lokugqoke nje ngathi uthenisa umtimba akubonakala ukuthi lo uthenisa umtimba noma lo uyakholwa lo Hallelujah. Ngoba nawugqoke ukuthi uyelwandle ake ufike elwandle uthole bagqoke besuntu njengami baselwandle elwandle vele kugqoka imashata akhona ake ufike lapha eforek lapha la bayila khona ama-engineering nani ubathole bagqoke leti yethu bagqoke ama-swimming costume bagqoke ama-overall ngoba indzawo nendzawo ugqokela khona ukuthi ngiya la manje nina wayigqoke ngathi niselwandle bana sema-complex. As from today, kukhuli khona uyakholwa wena mulokholwa ngakagqoki njengawe live bazabona alandzaba ukuthi lishuta tithombe linjani lamalanga phela nina ngasaniboni itechnology le ngiyithi labakholwa kulamalanga ngasekhaya noma ukuthi khiphile ngisema swimming pool yabona
For the fact those when uyakholwa uma tibuka le tithombe lo tivumela ukuthi faka usibuke ngonke umuntu injani into nje nyalo sikholwa sikhonza nawe la mara sesiyakwathi kungqondo bakho ugcoke iswimi costume so upostile ufake ama status sonke sibuka wena Hey. Joba ngihlela ngishumayela sebaba ibile sengiyamathi make sibani namake sibani kusinaka ndunu njani nje kumele ene kuposte yena akapostile abayi nguye sethe yena WhatsApp what status bazalwane lokunye akusiko kwethu labakholwa manje mfundisi uthini singasayini lwajambane lwakhe lase basikalo sesikhathi sokuthi sesiyashuta sale ngungqi lemvo leya nibilo sinemvo leya sale ngqi le manje bathi sesiyashuta bathi phoza sale ngqi le ukuthi ngungqi angithi uyashuta ushute futhi nale nto yokuswima angathi sikunebabita tikhona le ukuthi noma uyoswima la ugqoke tona ne lo mtimba wakho ucover uyahlonipheka Yebo. tikhona kithi asesiyekele bana basekhaya siyakholwa thina yekela kuposta tithombe takho uNkulunkulu posta kahle asesijiketi ana kubaba uma umbabe ukholwa kuletinto manje lekumele wena ungasasonzeli kuto nje babe konke lokholwako so uhobe inhloko wena nesikwini lokho my threats so wena my threats semathi sangkhaka akusinga lendlela uNkulunkulu akudale ungayo wena wakudala nemqathane Yopende nikunwele lithi. kusheshe wafika lithi so unemqathane nesikwini so wena kahle wena yabona njengami mina nginemqathane nakuthi nje ufuna ukuphila ngodo umine ngithina lethi imilini ungafika la kemuthi ngoba tiqinile phela ngile bathi ngamanga sibhuni nje kafera tiqinile Amen. indoda ngemathreats lekholwako akusosumadoda ke ngemathreats sikhuluma nabanjani lebakholwa hayi uyakholwa babe cha amathreats siyabonga ndoda yonke soyithola ihamba emoli sekuyakuwe lithi ihamba emoli lekholwako ihloko iblue tinwele ti blue indoda bado ikhaya blue ngiyanqonota nalaba lebahulako bese bahlambe badaye bhize fana lento ngoba still soloku black blue Akweni leader. emoli jo sendibana nawe namithi ngibabe sivangele sikhonza naye blue akhona base kuna lama jean lawo kunamajila uthi na ugqokile angathi bakhumula njani ngoba yabona bro ibamba le ibambe ithi ngqi ibe ngathi mtswipa mali jini sesiqelile ke ukuthi buya utoba nge-MC so umile ke la uthi mbunju phambi kwalabo make uthi ntswipe bomake abasakhona ukubuka phambili sekumele bakuneceleni ngoba phela wena nguwe nebukhosi bakho bonke noNkulunkulu akuphe bona kuhleli kusebaleni kuthena bobabe Kanje ka ubabe. la leti mbahla bekile ngoba seveli bathenge babe nalo mitswipa it's fine baseveli wena lokholwako ngoba kusina umile phambi kwabomake bangalimali ngawe Amen. titi mara bona bomaka babulo titi now
kahle ngenxa yakho asesambeni bongaki asesambeni nabo nabothenga nakalithi wapho alidonsa sathi babe ngeke ngathi si lento wena lelo mfundisi uyakhuluma ngayo nakuthi mhlambe vele uyatithanzela mntwana sekhaya mtshintshe indlela yokugqoka nakuthi uyatithanzela vele ngoba labanye vele akanithi inhloko tasemakhaya nakuthi vele inhloko inhloko zane baba no is fine uthi mtswipa la ngendasi so uthi lelishedi ke lelo uthi ngathi le mulokhamba nenkomo losikawugqokile lidlule lisilifike la usinamile ke la phambili noma ngabe uthi tswipile ke mala lelishedi egqokile ngeke abukela sesitothandaze ngeke abukela lenye i-video omnye sesiyashumayela phaya athi ngoba ngibona i-post emali khona emandleni uyashumayela ugqoke lomnye mtshipa u-orange unjani umthaithe se lalesikipa simbambe umeso ene naye lo mtimba vele uNkulunkulu wapha mtimba lo umekahle mara nakashumayela labo manje uyabona banyanyile la ebandleni labo babe phela elubhisha mama ushaya nesigizi yena God's grace ene labhiza labo babe bashikana abenza lutho lethi into lebuka ngoba bona lo sesi lo mkhulu lapha baba le bizayini ngoba lento lekayigqokile umkhulu vele lethi ngoba lobungulu bakhe buvalwe ngile khala manje umntu uyabona ukuthi umeso la umkhulu asithi buke into lethi wrong njengebazalwane singathi support singathi jabuleli nikelani imithimba yenu ibe ngumnikelo lo uphila nalo ngcwele idlulani neguqulwe ingqondo ayitshele ngasekhaya ingqondo yakho ayihambisana ngengcwele ayitshele ukuthi umntwana wasekhaya akusiko kwakho lo namhla esibothuke la ugqoka nje umake lento mthetho egqoka uma esibukweni uthi yekela abafana kusibatu uthi qala ngamoya ingcwele futhi moya ingcwele nguwo yini umthimba lo uthandzako yini. Oh Jesus. Nasekhaya mina ngimile ngishumayela ngekujabule nonke malana naliqiniso into belidlwa ngini nonke so uma kuthi lesitimela nasihamba besikuthola usesiporweni namuhla vumela sekuqhunze bese uyahamba uyolungisa amen sephelele verse tsatsela khona nitekwati kuhlolisisa lokho lokuyinzandvo yaNkulunkulu nikwati lokunhle lokunjani nalokunjani nalokumukelekako nalokunjani nalokuphelele ngoba into leke ngaba yihle kulaba leniya nabo esihogweni mara ibe ngabi ingasihle kuNkulunkulu nibahle kabi phela nina nitibona nanithi nemipopi yo-advertise impahla nina nibona sibahle kabi mara uNkulunkulu usungasimuhle at all usungamukeleki at all usungakapheleki at all the as from today hamba uyoshintsha ingqondo ngicela uyinweba kancane ngendluliseni nabantwana bethu angithathi ukuthi ngiyophila kuze kube kunini and so are you awuthathi ukuthi uyophila kuze kube kunini uma iwardrobe yomntwana wakho wentombazane igcwele amabhruku kuphela uphila what if uNkulunkulu akukhumbule kusasa lo mntwana umthathe uyomshiya nalabanye bazalwane leba tothi bona wami umntwana uyagqoka libhruku mara pheze agqoke neskate lo wakho ude nasinye skate intombazane ngiyabona usishiya bantwana bathu banethinking angithosi bantwana bangagqoka amabhruku mara umntwana akathi ukuthi nginawo amabhruku nginato tiketi nginawo emaroko mara iwardrobe yakho yemntwana intombazane igcwele amabhruku kuphela hamdana sekhaya
Noma uthi ibambe khona ngiyakutshela ibambe eceleni. Wena matana ude rock, ude skate. Uyamkhulisa. Uyoba yini kusasa? Asime